Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. The Jaintia National Council Central Executive Committee lingba okurwa blapha do Presiden uba sambor mi lingdo kala ban pelong daka Black Flag Rally hakan lutrik uluber arja opsan ha East Jaintia Hills District ban persya iguji temu ban poi yakalintiral Sharilum Jaintia ha okurwa uba sambor ula khat lawer ya baro kinong sosnong chongkarilum Jaintia bat khamtam iki parasing bhalang binya shimban talang hakarali kaban sedang najan ka school Holy Family English School kriya bat yakabaan sa penkut hakmat ka office jong deputy commissioner jakabaan sa penbut pat daka jingelang balingkot hakmat umot dor jong wo kenang ba hadirin mana kalian ke sarkar da permit yang go ya kini ke isu railway yo ibu ke sarkar na klamche na kalian UCM atau ya ka railway ke bertemu wan rapo bernihat ada pendong ke sarkar India depan yang go dan nihat pau pendong yang kita ke skim tak temu yang ke sarkar kata atau wan ra ya kini ke railway apa East Jaintia Hills District hadu headquarter hakleriat i kam keseng negesni ka citerik yang benaimat cara pesan dia ucong ya ka Central Executive Committee ke wadhan ke yang i uperkhat halor kini ke temu yang ke sarkar hejing sekian nadu ke sengi ke wanengkong wa ke sarkar dapat pau go wa am go ke temu wa wanra ya ka railway cepo East Jaintia Hills District i negalian ke Jaintia National Council demi ichikmat wa upercha ya kini ke temu yang ke sarkar Ju ya cemile wa minister in charge yang ka MDA wa man la lokal MDA yang i usar karmen chela upun pa ya kini ke jing percha ka yang i tenne ke sni ka JNC CC da ko bikusur da raiga wa i un kwa de yu percha ya kini ka railway do lengba kilat pathai khubor Henry de chimi ya ka rairang ba wa ha kani ka nruterik yang uniu panai nakalian ka JNC da penmanga ya ka Black Flag Rally hani apa so clear kam cibenta walaupun pau ya ka sarkar wa ipercai ya kani ka jintmu ka yang ka wanra ya kani ka railway cepo kani ka distrik ka yang i lene cepo kani ka headquarter ka yang i kawaan ka jintmu yang kani ka Black Flag Rally ta upung kemo yang sachisen ya kani ka sarkar jela ka yang i ya kimat kijura kiwa kesen de depan satu pai ba ga akini kisngi kiwa dadep lengba ka Save Jaintia Mission tanagalian ko yang kamu presiden rangba yang ka Jaintia National Council khutba rayapi ki prado ki prasnam ki yang i khamtam ki prasen bhalang kiwa da mi chekmat wo percha egani ka jintnu yang ka sarkar wo wanra ya ka railway chagani ka distrik ko yang i wo wanpi hakatai ka sngi hagan ruterik wo penyu sekiat pi wo pi percha sekiat pi ya kani ke jingtmu yang ke sarkar ya kani ke rally penman ban iyeka po cleariat usdang iyeka nadu na gate sista pun kud iyeka hadu ha DC office berhaden nite da am ke jingilang ka walengkot hakmat mod yang mu bo kyang nangba takarpa dala ya kinong chongchnong yang ka East Jaintia Hills District bat kamju la yang ka Ri Jaintia hi ro ko wi wo snya bhapi wo wan wo e ke jingkerchan ka yang pi ya ka sen kenang wa kani ke jing percha ka yang i yo man go ka wajok ne ba hadu man hadu kat ni ihi kam ka distrik lene kam ka Ri Jaintia hi wong pusnya am kami ya ka railway i mi chibon kinong rim hawa percha ya kani ka railway ya kani kinong rim ki wa i kam ka sen da mi ha jing to percha ya kani ka railway da pun snyawi ha ka tai ka rally takarpa ni pi kinong chongchnong ki wa maya ka yang i ki wa am ka jing snyaw kia ki wa am ka jing snyaw dap ram ne benta ka ri wa ka jang bru ka yang i wo snyaw bha pi wan mi chagani ka Black Flag Rally yang ka sen kana wa gani ka rally yang ka sen yo man ka rally ka wajok ka rally ka wa penduk tiap penduk dem ya kini kinong hikmat ki yang i ta sachisen khutba roi pi wo snyaw bha pi wan kerchan ya i ne benta ka paten yang ka ri ne benta ka manren yang ka ri wa ka jang bru ka yang i kuble chibon chejarbo